Ma ništa, onako ćemo. Poslat ćemo trijeve iz trojke ovdje. Oho, Ferdinand, za nama vamo. I idemo napast na Keca. Mislim, ovim stranom. Borimo se za Keca i ovo bijemo. Gdje si, Boba Meri? Sredrenik, idem za vatru. Sredrenik je trebao na Kecu. Ne znam, moram da vozim, da vidimo Cromwella sam. Ne znam, da ga napadnemo, ha? Ne, snajper je. Navuče nas. Gledaj sad T-49 Kennetli, skače, pogađa nas fugasnom. Ovi kreću preko polja. Joj, dobro je fulio me, eno ga, sad ga napad, malo me je pogodio, ajmo. Vidi mene pogled ba. Ovaj je cijev druga. Nema ga onu cijev. Evo ba, čime me... Nema onu cijev ba. Sve mi je pobio u tenku, brate. Basta leđa, dođi, leđa. Pa nemam, brate, šta će mi, punioc je... Jo, ja vratio pogrešnog, vozač. A ovaj ne vidi sad ništa, brate. Otišao komandir i punioc. Ja više ne vidim. A vidi koliko punim. Joj, da hoće više napun, brate. Ne mogu više da čekam. Joj, još 4 sekunde, ljudi. Evo ga napunio sačno Defendera. Ne mogu ja na Defendera, ubi ga neko. Evo odo na strojku. Vidim da gaza. Pitao.
Be, kakva je ono cijev bila, brate, šta je ono pucao svake 2 sekunde?